I pored snima, ja sam Adlux. I danas ću vidjeti da pričamo kako je Omča probio gumu pored moje kuće. Vjetar opet snima. Tamo negdje, to će biti slika, ima jedna provalija. I tu je naišla njegova tetka. I njegova. I ona dalje ide kola. Sa Golf dvojkom isto. Da, i kod nas je tu probio gumu. U prošlom videu sam... Prebio mungu. Da, gumu. I onda ćete u prošlom videu se zove Omča imao saobraćajnu nesreću. Tu imate slike njegove probijene gume. I Omča je zamalo udario njegovu tetku i on je namoto u tu provaliju i buf je na kamen i razdarao je gumu. Guma je bila totalno razdarana i stala je pored moje kuće i tu smo mu zamijenili gumu. Daris, je li istina da je Omča zamalo udario u tvoju tetku? Još motorom. Eto, Bogam, zamalo udario njegovu tetku. I to je bilo to za ovaj video.